Jamshiha lasso capula. Christmas bewaja cuina biba kathari rangni jamadan swagat mula. Lanan ding nacha uspan हजार ni ding se gyarjanga ding nacha. Mi dugu se परमेश्वर साच्ची मुला की आरे बिसी माइगन मुबा. परमप्रभु रांगला परमेश्वर दिन छम तिकै चिनुगी रिगो यसया अध्याय 7 ला 11 पद. थेन्दुगुदा उदिकला चिनुगी च्याबला लाकिरी चुताम पाङमा मुबा. यसया अध्याय 7 ला 14 पद. ओछेलामा परमप्रभु रांगसेन अन्धुगुदा चिनुगी उन्ना. च्यागो मृङकोला गिक नासेरा ताला. थेसे जागिक नाला. ओछे थेलामिन इमानुएल थान्ना. लारन दिङ लिच्छा अथवा हजार नि दिङ नाचा चुताम पुराताजी. यीशु ख्रिस्ट चुरङ लसी नाजी. योसेफ से यीशुला आमा मरियम दा ब्यालाबरी रिबा मुबा. तर थेनी दुगुला ब्या तबा भन्दै गाछन् मरियम परमेश्वरला आत्मज्ञान नासेला तबा मुबा. तर थेला रेम्बो योसेफ परमेश्वर से कुलबताम न्यानमा मी तबसेलामा मरियम दा मिला मुनसंगरी पेना आलाय बिसी खालैदिन था तना नसी खलाबसेम लजी. चुताम खेमन लामा योसेफ छुपनिजी. जमायन्चे मंगरी थेमुबा ग्लारी परमेश्वर दूत खसी थेदा दाउद ग्लेला सन्तान योसेफ ए मरियम दे ब्यालाबरी आलंगो. तिक्दा बिसम थेसे रंगला मिदुगुदा थेन्दुगुला पाप ज्ञान थाना लाला बिसी बिजी. परमप्रभु से अगमवक्ता ज्ञान सुनमा वचन पुरा तागै बिसिन चु जम्मन तबहिना. च्यागो ब्या आलाबा मृगको लागि नासेला ताला. उच्छे थेसी जागिक नाला थेलामिन इमानुएल बिसी थान्ना. इमानुएल बिबजा परमेश्वर रांगदेन छ्याम बिबैना. मत्ती अध्याय 1 ला 18 रंदे 23 तोना. चुताम पुरा तब दुरी तिगे छारताम तब रांगला मान्नन आरेमुबा. बरु परिवार गिग्री कोला नाबा रांगमन जे मान्नुबा. वजा दुरी रोम लाग्ले अगस्त से जम्मन युल्छला मी च्यावल लागिरी जम्मला मिन प्रेगो बिसी कुलजी. सिरिया विभाग लाला हाकिम कुरेनियस मुबा. दुरी चुरङ नसी मिदुगुदा च्याव गाच्छा चोटी तावा मुबा. जमाइन्चे जमन मिदुगु मिन ब्रिबारी रांगरांगला आखे मेमेरा नाम सारी निजी. ओजा दुरी योसेफ गालिल अञ्चला नासरत विभाग लारी जीवा मुबा. तेनोन रांगला मिन ब्रिबारी यौदा अञ्चला बेथलेम विभाग दाउदला सारी निजी. तिक्दा बिसम थे दाउद ग्लेला वंशला मुबा. उच्छे योसेफ से रांगसे प्यालाबरी छेवा मरियम दाइनोन छ्यामनोन पर्सी बेथलेम री मिन ब्रिबारी निजी. थे दुरी मरियम नासेरा मुबा. थेन्दुगु बेथलेम री मुबन मरियम से कोला नाबा दुइताजी. जमैन से मरियम से बेथलेम री रांगला थे बजा नाजी. थे जादा लेथान री दिल लसी मे मुई खोले पिनबा डोट्री नाइजी. तिक्दा बिसम थेन्दुगु से खाजिबै धिमरी चिबगला आयंगने. लुक्का अध्याय 2 ला 1 रंदे 7. इसुएनुन अर्गु कोलदुगु नाबरङ नसिन नजी. तर थे नाबा वट्टी स्वर्गदूत फेक्काजी. वजा ग्लाला नामला पाङ्यालि गोठाल दुगु मुनङ ग्युदुगु खुङसी चिबामुवा. वजन दुरी थेन्दुगु छे स्वर्गदूत के मानजी. उच्छे थेन्दुगुला क्युर्नुन परमेश्वरला शेरसे यालियान्ताजी. सुरङतामा मानसी थेन्दुगु लोङजी. तर स्वर्गदूत छे थेन्दुगुदा आलंगो. तिक्दा बिसम नाइ अन्धुगुला लागिरी ताङमा समाचार बसी खाबमुला. चु समाचार जम्मन मिदुगुला लागिरी हिना. तिनी दाउद सरी अन्धुगुदा पाप ज्ञान थारबा पिनमा मिकी लाबमुला. थेनु ख्रिस प्रभु हिना. उच्छे अन्धुगुला लागिरी चिनुजा चुताला. अन्धुगुसे कोलागिक लेथानसे रिल्लसी मेमुइदा खोले पिनमा डोरी नाइसी थानबा स्यापला. लुक्का अध्याय 2 ला 8 रंदे 12 पद. रांगसे रंगमादिन थेबा तामसे लसी गोठालो दुगु औदिन तांजी. उच्छेलामा थिन्दुगु ओजा तामदुगु आपांगना कुटिसी चिनुन आकामनि. स्वर्गदूत स्वर्गरी निबाइन्चे गोठालो दुगुसे रांगरांग नंगरी लुभ्रौ यांगदा परमेश्वर से सुंबा चु लेंगो च्याबर बेथलेम नि बिसी बिजी. जमाइन्चे थिन्दुगु हतार लसी बेथलेम रे निजी. ओठी थिन्दुगुसे मरियम दिन योसेफ ओछे लैनु कोल्नजा मेमुई खोलेपिनमा डोरी नाइसी थान्बा मांगजी. जमाइन्चे ओजा कोल्ला बारेरी थेन्दुगुदा स्वर्गदूत से पाङबा ताम थेन्दुगुसे जम्मन मेगदुगुदा थ्यानालाजी. ओछे गोठालो दुगुसे पाङबा ताम थेबा मेगदुगु जम्मन उदेक्ताजी. लुक्का अध्याय 2 ला 15 रंदे 18 पद.
ज्योतिषी दुगुसे मुरी ब्राङमा सार जे आतना अर्को लानन्ताम दुगेनन् माङ्जी हेरोद ग्लेला दुइरी एउदे अञ्चला बेथलेम विवाह नामसरी यसु नजी जामायजी स्यारला पूर्वला ज्योतिषी दुगु यरुसलेम खाजी ओछि थिन दुगुसे एउदी दुगुला ग्ले तसी नाबा कोला खानाङ मुला तिक्ता बिसम ngance syari the naji bisi unma sar mangji wachela mangani theda jalbari khabaina bisi biji dimnangri wangma thin duguse lainu isuda thela ama mariam din chamrangji uche lainu isuda phyalaji jamai ji thini duguse isuda phyalasi rangangla bakas thongsi mar shuppadin jeba basna khaba chugu phulji matti अध्याय 2:1 दिन 11 पद कथा चुरिन आथुन चुमी सुरजे हिन्ना लैनु इसु ग्रेन ग्रेन ताबान खमायन्ची थेला बुद्धिनुन खाजी तिक्दा बिसम परमेश्वरला दया माया तेदिन्छ मुगा लुका अध्याय 2:40 पद यसु नाबाचा परमेश्वर चाहिँ मियुलदा उन्मारी छैबा चिनुजे आइनबा मुगा तर चुमी परमेश्वर से मियुलदा nga अंदुगुदेन छ्यामनुन मुला बिसी रांगुन जम्मुनिङरी फेपकबा ताम हिन्ना चुनुन वचन मिदोसी नाजी उच्छे दयामाया दिन सत्य से प्रिंसी थे यांगला गुंगरी तान्छाजी नन्से थेला ग्रेन शक्ति म्रांजी ओजा शक्ति परमेश्वरला गिक्चेन जा हुगा युना एकला 14 परमेश्वर से नाछै नुन नन्से लाबा कबुल तुगु पुरा लजी उच्छे तान्दे दोना पुरन लाबन मुला परमरूप से अगम वक्ता गेम सुनबा वचन पुरा तगै बिसी चु जम्मन ताबैना च्यागो ब्या अलाबा मृकोला गिक नासेना तला उच्छे तेसे जागिक नाला थेलामी इमानुएल बिसी थान्ना इमानुएल बिबजा परमेश्वर यांगदेन छ्याम बिवैना मत्ती अध्याय 1:22 दिन 23 पद तिनी रंगला लागिरी परमेश्वर से लाबा कबुल चुनिना तर जुन्मिसी थेला सिमरी थान्सी विश्वासलाजी थेन्दुगुदा थेसी परमेश्वरला सन्तान दोवा हक पिन्जी यौना अध्याय 1:12 पद परमेश्वर से रंगदा क्रिसमस बिबजा चुविन्न बिबदाम ला बारेरी सदन थातना लाला धन्यवाद टिक रांगदा परमेश्वरला बारेर अझै लानन गोबा सेमुला मुसाम रांगसे चुधिरी मुबा ठेगनारी यांगदा रुत तसियो परमेश्वर से रांगनि जमादन मलाम दछु